دمت خوش به سپاس جونا که تبلیغونه تا گوته برای خود دایی و جوینه ام خواستن بهتر آگاهی اشتن از بکن درباره و جوینه آگاهی دارخستن دیار نافبرجش خو محض ذکر تمیوانه که جمر عیار بک تبلیغ بک لی آگاهی آن امشته بگرن ایدس بک مجارن سرک کیت ده حاضر بویه و حتی ساعت چی بردام که کنم بکوشان باتی بله ارس دمت حمود تماشاوانان خوش بش و ایرل باجار حسه که پارتیا سوریا نشتیمانی سوریه بدر امبیژن کنخواباته که درباره روشداوی و گشتانی کل سوری چه دبه هروها امبیژن گلک هفدیتجی کو چه دبن لسرانسری سوری و دروی سوری درباره و ده ایرو پیوستیا و کنخواباته که هبو کو پارتیا نشتیمانی سوری دار بخه هروها نقاش کو گفتگو نیرینام بگره بگن تاکو بگن انجامه که شخوا امبیژن یک کسی گو دورده آماده بونه انگو امبیژن بتایبت دوی کنخواباته ده یکو آماده بونه شخوا امبیژن هم رسوپین عشیرانه هم سازین رهبری خاصر هم تایبت امبیژن پارتیین سیاسی هم جی مساله يعني ام بيجين قالك كسايات سربخوا كاسين مثلا كسايات باندور قالك دبردا اماده بونه تاكو نقاش انغو قالك ام بيجي الوزي سوري تيرا درباس به قالك زحمتيكو قال سوري تيرا درباس به جبوكو درباري فان مجاران ده درباره بکن خبات بهتر امناس بکن گشتانین داوید چی دبن انگو ام بیژن زحمتیه و ام بیژن تایبت گلک گوهرتن و گوهرتن تی چی دبن میوانک جی مرا آماده او جی هلین علیه او جی انداما گشتیا پارتیا نشتیمانی سوریه دست بکی دما خوش به اف کنخواباتا کو هاتیه درخصن کنخواباتا کی پیروز راستیجی تایبت جی گیرینگ اف کنخواباتا ام دخوازن درباره به کنخواباته ده کی درخستیه کی پی ورابویه هدف آرمان جوا تایبت دوی گشتانی داوی کو چید بن چنه اهلا وسهلا جوجيرم مكتبة علاقات يا حزبي بارتي بيفرابوية ومحايد حاورين نجي مع مستحسن علي هاتي جبون رشاداوي آل السر أستا سوريا تشيدبه جمر شروفة بدكة آل سر هرمي وسر دولي وبرجو إنه أوجي بري أنا الدرفي السوري بو بقوات السياسيين رونشتن بأشخاص سياسيين رونشتن ما مساعدة جي خوش بول بيجمر بكر برن رنين بيتش سر سوريا تشيتبه وسر وقلق دان أقدان سر اتفاقيات دهي آداري وتامو حكومة سوريا دم آنو مامسن تخازن ویجی بپرسن نها کنخوابات شخوا جه ویس به هده دست پیگر بو پشتی دقیقه کریز گرتن آخافتن آلی امبیشن دکتور یکو خوابات مسدیج دیگه محمد هاده کرن ام تخازن ناس بکن بارک شانت سرچه آخافتناوی چبو بتایبت جبر درکتناوی دروه هبون محاوری دروه هبون ام تخوازم ناس بکن بارک شانت سر چه بتایبت بی براسي بارك شانسر انه جي يعني اتفاقية اورتاما دهين بردوامه ويعني جوجن دوري اف خطاب كراهيه ببن دوري اف تشتن انه مثلا خلافه خو اورتاما وسوريا ده دبي ام باش يار بنجبي تشتيرو دبي ام زانه بن بچما في من وچما في وانن و بيجيش بوصل شمال شرق سوريا يعني بيجين بيبقى اقليم ونا ام ضد دجي يعني فيتشتيني اف تشتياتنيه بر ام خوازم بيجين حوارك السلمي حوارك السياسي جبو حمم ملتي السورية وحمم مكونات وحمم عشائر سوريا حتى لسر شمال شرق سوريا ودرفي ويجي داخل جي برسما أوا
دانستندنه و حتی هاب کره چی بونه بری وی کنخاباته جبر اف کنخابات بدرخصنا وی کنخاباته بگیشتنا انجام اکیه انگو نقاش کرن نرین ناس بکن به دانستندن انگو روشا سیاسی داوی چید به ام بیشن دانستندنه و بهتر بکیرن چاوان سرچنه و دکارم جمره وی راگهینن براستي دان وسندني مجلك أنا داخل جهنم نجلي ما تحضيري جل داخل هنا أم بملتي داخل نرودنين أم مناريني وان دينارين أم ما في وان دينارين كونه أوجي ملتي سوري ندبي أمجي أم يعني مخدي در كيفن وان والخدي روشا وان در كيفن وم عشائري على ديري رودنين وإيراقي تواصلي ما بهفر هنجبور وشا سوريا وهو افتشتانا يعني بوار كاردكن مامسته قالك دان استندني وب عشائر رجي هنا ام تخوزن ناس بكن اف مثلا دان استندني وب عشائر قالوا بيتر بالدك شنو سرچ عشائر انغو ام بيجن بشگیری دادن ریوبریاق خسر قصده ام بیشن اوجی هزا کو سوریه دبارزه آنگو ام بیشن بهتر عشائر گرینگی دن که ام تخازم وی ناس بکن أو عشائر بخوا أوجي بتشتكي سلمي رني ضد دجي شورشاني دجي مثلا سلاح أم دخوازن إنه بسياسة رابن عشائر قلك على كارب مرج في تشتير دنا ملت دي تأثيرها الملت هي لأنه أوجي بيجي تأثيرها والملت هي قوتي عسكري بيتر وبراستي عشائر بدستي منه وبفيت شتيرني وبسلم الأهلي رني يعني وأنا يعني كومج عشائرها هاتني بين ندوهاني أو جوي رأي خوبدن ونريني خوبدن جبو بين ندوهاني وعشائر أو تشكي جلكي أساسية شمال شرقي سوريا وتأثيرها وين جلكي هي د ملتي في ذكر روشا داوي يكو سوري تشيد با ام بيجن دان سندجي آليكي تشيد بن قالوا روشا داوي وي سوري وبيتر چارەسەری وێ ئەنگۆ بێتر وێ چ بە ئەساس گۆ سوورێکی دەموقراتیک ئەنگۆ سوورێکی پررەنگ وەرە ئاواکردن هەدەف و ئارمانجا وێ هەفدیتنێ وە چنێ هدف أرمان جامع إنه سوريا كديمقراطية به سوريا كلا مركزية به سوريا كجي حمم مكوناتها رب حقوق حمم مكوناتها بين يعني بستينة وسوريا ك نوع كبري بسوريا كنوب سوريا كالسر ملتي خوا ديدر كذم وبيفين سوريا كنو خوش آواب برسا داوية زيشتا بكم دن استندني و بحكومتها وجهز هيا تنيا أنجو بيجن جلك باندوري و لسوري جديك جلك روش تنجو هارتم تايبات أمنها تشتي بربتشاف السويدا الساحل لدفر اندر تشبيكتي دن استندني و بحكومتها وجهز رهيتني أنجو أم بيجن جهبجي ومثلا حتى كيجان أستي سركفتي أنجو أم بيجن حتى كيجان أستي دان أو مجار شنو تينا نقاش كرن براستي دان سنتنا مجال كي بورا تنية مجال كانوا أو مجال قال كي نادن حزب سياسي الفيدكي بس أم أن الويدكي أشخاص المؤثرة هنا أشخاص تأثيرا وان المجتمع هي الشخصيات السياسية الورهنة أم بوار دين نارين أم دبجن إنه كرك أف لا مركزية الوجبة فعلا دين كونه لا مركزية صالحي حمك السيرية وجبو سويدا جي أم قلكي يعني إيشيان للسرفان أف روشال السر سويدا تشيبو أم دجي في تشترين طبعا أم بالسلمي رنو أم دجي سلاحن وأم بهيفين يعني باندورا مج سوريا وش حكومتها سوريا نور بهيفين إنه حقوقي حمم مكوناتها بدوان و يعني بسمع الحمرة أي سوريا لأنه سوريا وعند ملتي سوري هيجان قمرة دنجوان بيجين دنجوان بيجين جدرفة هيجان جو مرة دنجوان بدرني نارين وان احتضان بك إنه بيج آلية خده
gelekî spas û serkeftinê ji bo xebatê hat xwazin. سپاس تجیر و سپاس نکردم. Spas ji xwe aras medît gelek hedef û armancê em bêjin partiyên niştîmanî hebûn bi taybet guhartin û veguhartinên li Sûriyê çê dibin ango em bêjin gelek xebat ji bo ku rastî jî Sûriyekî pirengî û wek hev û edalet ango em bêjin demokrat were avakirin ta ku rastî jî gelên Sûrî êdî bin qirkirinê de derbas nebe êdî em bêjin bi aramî jiyan bikin bi taybet gelek deverên Sûrî êş zehmetî hene ji xwe wek mêvana me jî anî ziman beravên Sûrî gelekî qetilam tê çêbûn her wekî din herêmên dîtir jî yeko rewşa siyasiyan got qetilhamê ku tê re derbas dibin ji xwe hedef û armanca derxistina vê konxebatê ta ku گفتگو انگو ام بیژن نقاشین گوارن کرن د دربار سوری و بتایبت باندورا وی الهرمی دولتی چیه و چاوا به دنستندنه وی بکره بین در و هندور سوری و گلک هدف و آرمان جوان هیا تا کو بکار بین راستجی دنوا سوریه کی ده انگو ام بیژن نوا آلوزیه کی ده درباست به سوری پرچنه به انگو ام بیژن تایبت حکومت و گوهز یکو به شعار دموکراتی انگو نناوندی بکارتی نه گلک خباتان ام بیژن تخوازه گلک تشتان بکه هدیتنا دکه ل رغم ویجی تو گوهرتن انگو تو گاوین ارینی نه آویتنه شخوا جبوکو بهتر باندورا و لسوری چه به هدف و آرمانجا و کن خباتی اوه بگشتی ام تخوازن ویجوار راگهینن و هدف و آرمانجا وان دوی کن خباتی ده اوه تشتی کو هاتبه نقاش کرن انگو داخویانی کو داوی به وره پارو کرن شخوا و رای گشتی رجی وره پارو کرنه بری آراس بله سارا حسن گلک سپاس جبونا کتا گوت مسر وقتی آگاهین هری داوید درباره به جوینا گو هاتی الدرخستن یعنی کم خباتا وقت ناولێکر هاتی الدرخستن لباجار حسکه گلک سپاس